Itangazo ryihutirwa rireba abanyarwanda mwese mutuye mu gihugu cy'u Rwanda. Iri tangazo nk'abanyarwanda mwese mutuye mu gihugu cy'u Rwanda, iri tangazo rirabareba namwe mutuye mu bihugu by'amahanga ariko mufite ubwenegihugu bw'u Rwanda. Iri tangazo mwese nk'abanyarwanda rirabareba. Itangazo ni irya polisi y'u Rwanda. Polisi y'u Rwanda yatangaje ko ibinyabiziga biri kwiyongera hano mu mujyi wa Kigali, ari nako impanuka ziyongera mu mujyi wa Kigali, bityo rero polisi yashyizeho ingamba zishyashya n'amategeko mashyashya. Ese urashaka kumva amategeko mashyashya ya polisi y'u Rwanda yashyizeho? Kora subscribe, ufungure inzogera kugira ngo umenye byinshi cyangwa ujye ubona ibyo dukora umunsi ku munsi. Polisi y'u Rwanda yatangaje ko yatangiye gahunda ya Gerayo Amahoro, ubwo iteranyiriza hamwe abashoferi ndetse n'abamotari kongera kubakangurira gukoresha umuhanda birinda impanuka zikunze kubera mu mihanda. Ubwo polisi yatangaje ko imodoka zikoresha hybrid ziri kwiyongera 5%, imodoka zikoresha ibikomoka kuri peteroli, ndavuga esase na mazutu, ziri kwiyongera 10%, imodoka z'umuriro zikoresha amashanyarazi gusa ziri kwiyongera 40%, aho moto zikoresha umuriro w'amashanyarazi ziri kuzamuka ku kigero cya 50%, ubwo moto zikoresha ibikomoka kuri peteroli, ubwo ni esase, nazo zirimo ziraza kuri 1%. Bivuze ngo moto z'amashanyarazi nizo ziri kuzamuka cyane. Bityo rero polisi y'u Rwanda nibwo yafashe ingamba yo kuzajya ikangurira abashoferi n'abamotari, ikabibutsa gukoresha umuhanda kugira ngo birinde impanuka zikunze kubera mu mihanda. Polisi y'u Rwanda ikahita itangaza ko gutwara ikinyabiziga wanyoye ibisindisha hari ingingo ihana abatwara ibinyabiziga banyoye ibisindisha. Umushoferi uzafatwa atwaye ikinyabiziga yanyoye ibisindisha bazamuca ibihumbi 200 by'amafaranga y'u Rwanda, ndetse imodoka yo bayifunge icyumweru, ndetse nawe bamufunge icyumweru. Bivuze ngo aya mategeko yarasanzweho, ariko noneho ubu ngubu nibwo kuyashyira mu bikorwa. Uzajya ufatwa wese azajya ahanwa bikwiye cyangwa bitewe n'icyaha yakoze. Irindi vugurura polisi yashyizeho cyangwa irindi vugurura rishyashya ku bijyanye no kuvugira kuri telefoni, umuntu wese usanzwe utwara ikinyabiziga, iri tangazo nawe rirakureba. Nimba usanzwe uvugira kuri telefoni utwaye, bakakwandikira 35. Haje itegeko rishyashya, ni ukuvuga ngo hatangajwe yuko umuntu wese uzajya ukoresha telefoni iriho pariyeri cyangwa konegise nko ku modoka yawe, ukagenda uvugana n'umuntu ariko telefoni utayifite ku gutwi, aho ntabwo bazajya bakwandikira. Bivuze ngo iri ni itegeko ryasohotse mw'ino minsi, ariko gufata telefoni yawe ukayishyira ku gutwi utwaye ikinyabiziga bazakwandikira. Ariko nufata telefoni yawe ugakonegita na radiyo y'imodoka yawe, ukagenda umuntu muganira bisanzwe utisha amategeko y'umuhanda, ntabwo uzigera uhanwa. Bivuze ngo ni igorora polisi y'u Rwanda iba yahereje abashoferi. Itangazo nanone rireba abanyarwanda mwese mutuye mu gihugu cy'u Rwanda. Ibi bintu mukwiye kubishyira mu bikorwa mbere y'ibindi byose. Ni gute umushoferi agutwara yanyoye ibisindisha? Cyane cyane hari nk'abagiye bafatirwa mu karere ka Nyagatare kubera abaturage amakuru baba batanze, ndavuga abagenzi. Mu karere ka Nyagatare hafatiwe abagabo basaga 5 batwaye ibinyabiziga banyoye ibisindisha. Kubw'amakuru abagenzi bari batanze, dore umugenzi umwe watanze amakuru yagiriye mu modoka Kayonza, undi mugenzi watanze amakuru yagiriyemo Rwagitima. Rero nibwo umushoferi yafatiwe Nyagatare. Bose bagiye bafatirwa Nyagatare, bahita batabwa rero muri yombi, ndetse ibinyabiziga byabo baranabifunga. Bivuze ngo rero namwe mutange amakuru cyangwa mutangire amakuru ku gihe, kugira ngo tujye tukumira ibyaha bitaraba. Kubera ko nk'umuntu aramutse agutwaye, hari akantu gato nshaka kubabwira. Umumotari ni gute agutwara akakunyuza mu binyabiziga hagati, ukamwemerera nawe umumotari akaguseserana mu binyabiziga hagati y'amakamyo, ukabona aciyemo, n'umubuze ko kuba wumva koko umuntu ugutwaye atarimo gushora mu manga y'urupfu utabizi.
biriya ntabwo byemewe kubera yuko muharamo hagati haba hari risike. Banyarwandakazi, uyu mwaka w'ibihumbi 2026 mureke tuwinjiremo neza, twirinda impanuka zikunze kubera mu mihanda, ndetse tunatangira amakuru ku gihe, ndetse tunatanga imisoro kugira ngo twubake u Rwanda twifuza. Iryo ryari itangazo rya polisi y'u Rwanda ikorera mu gihugu cy'u Rwanda mu turere dutandukanye tugize igihugu cy'u Rwanda. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha, mbifurize ishya n'ihirwe. Reka amakuru yacu tuyasubikire hano. Amakuru nakagaruka, nemberwa bwa mbere ugize kubona umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe, ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Ndabakunda cyane kandi